Hanna glitcherille. Agus ceirtal ar an uair Jacob. Failing payment within 28 days, you are notified that the amount in question may be the subject of court proceedings. 2, be referred to the sheriff for collection. Oh, intus than intus. You are advised that any further action taken may involve significant costs, including professional fees. These costs must also be paid by you. Na mar an am o faica. Du cheap nach bhfuil sin am. Ní réit eil sin rud abí. Agus céad a réiteo sé mar sé. Ó trúd ag bhfuil na fleagaí ar fada hain. Camud de tairigid sin a áil an áitiigint. Cawíimeide, ír saoil bú cíalagat, Iúirí daine big píndún, tá bariad anya go orsa. Nícim go réiteach na fáibad hain. Well, ceir dí gynnas muid mar sin. Níl an irid an caintina siad a bhfuil. Ja me hain réiteach ar a bhaid bealach cínt. Beth yn y cynta le erigyd ffordd am ryddiad yn lai. Good here. Thanks, girl. Tá brawn ar a bhac. Tá mi just go brain den rud ar fad. Yeah, it's a typical nach one. Well, yeah. Ní mit ach go géirí an gnóíocht agus fios a chur. Yeah, bag an wechas. Bú sin Eileen. Ní dóil am go digid si an méid ebre hen sa teachchan. Sin. Sure ní clúice. Sin ceap go dasal gcónaí vín spit. Níl ní ha. Agus ráit scoil tú bórtha. Tá am go má go íon tú go bag crua. Nóir ar a bhac. Tá am bhfuil me cin an dúltach fi lárach. Tá mé anna bhuiach iad. Yeah, well, was gyda cri miarmsa. Céird. Wel, meit yn an y glóíocht harbe. I mean, dwi'n marwyn Vanessa, gyrach o'r ti'n an da straight and narrow mar jargus. Wel, gym mor nag eich te. I'm just hammer at all, mates. Mari, mates. Resto. I mean, bran na hackney zella. Dat when you smooth car neck bit more. Sure can't chance with Sanya. My need shin. Look, but it's all right. When you're at Ibra, hard to sour. Because a real quick. I relied being crack on a couple of kilos, not me. Agus rúd eile choína bhéit. Má cheapan tusa gur féidir leat aonsead chumsa na chláán cecha le gailge lát tá dú go le mú. Ní chóil me léidir riamh. Go me leiscéil? Na bacla do chud leiscailt a cholín. Na chóil me le mar gá chlúis héanú. Níag tú mis isteach an teoríist tá mis a gá rálet. Ach ní ros sagam. Ní ros sad beidir, mú lead deire. Na rúben a cholín. Ceir tá tarlún seo? Ó mi sé trúte má fí cholín idir réidió. Ag diad hosnar an neartta behamsir se arnú ní robáide. Níl sam cholín. Ach tá súlam nach gonne tú daoine siopa, heb dí cad dhéanas tú. Wan ní ros sagam sa cad a bhí ar siúl ag laura agus cechaí me chus. Well, dúirtú, heb cad dúirtú cholín tá sa dí. Us ní le bhagad bheith chud bhil an na réman eile. Go háirid nar tá tú go réis go chuiste méra. Was go lagúla ceirte sa gás se cholín. Catú cinn sin na faoí, agus tá níos ceanna hóla daine go beú. A go bháide. Agus rud eile cholín seo tatú am seo. Meiste cad me síos an seo a réon chead plein eile. Go me leiscéil? Anú an maine tá go thógeal. Peanú na sváide tá me bhád ráach agus ní féidir an fannacht. Ó, Cholín, ní an tú dearmad a hiúta na nacht. Ó, ná bíag páitis ar beid me sin sinta, ach gan párdanna, tá dipfir nisara. All right, okay. Ó, tá bún ar sin tam. Beit me cheann roiit. Dus mé sin is. Ar hel. Orde, ní tú cargo. Meach tú héana agus lím sása ligins go mór picture a hógáil. Me héna go slíam. Ó, well... Níog sé bhád. Gus go joí an bhirteach go mór is spátas. Gus na chuid teach amachchain. Chuid si tam. Can tá mu deile chuid? Well, hart ar hácht stochi. Ceach go leor mar sin is stór. Nis... Nis, chású. Gur magad. Gur magad, Ciara. Bhí Vince sé ar bála do chuirtú. Nílas an a bhachtúin. Níacha, gur magad rénas. Ná tosaigh? Nu gôt me sé táda. Ní caiite. Look, Sinead, tá isam nach choléin bhaint am le seo. Ach? A caiid do chuoine bhar tain, agus céir de hastíon wetse. Stíon muim a bheith le Vince. Agus céir faoi clán a bheith ad.
Come. Okay, ní come. Look, tá an lucht arm san se. Ní chuirdum tada rá leis. Má tá sé táhachtachtais. Tá. Tuach mu ar timppla. Tá neart am agad. Dar Díoch te cholí nach áling an láe. Tusa. A hwn náir y behort. Gwyd mi leisgil? Yr siach mol y behort. No cerdi hapso y fi trwy yna bych y sats na chwn mysio sos dy lesio. No nil mae lehos dy lesio. Ledig o was lwgos go harcysne. Niwen mae ffos yr i o bwm o hil. Gwyd mi leisgil cholí nach ni higam hw. Brenna. Wel twyr am y behetsa. Cym eid dynna o honig o di mysio. Eg dwrt ymach am y wyl. Ysganol hilt y hiri hw. Tá bron an am cholí. Ní étoch sé gorfuin clá radio tá tá caint. Jelle cepa yw na caint ach fy'n glo radio. Nach noed y tu ysgwyd y pobl megas. Ni he wansyn. Ach ar tu ma job am wyl. Ni anoch le chwilio rwydele. O, ni chwfni me rif grot o nori ha. Chiap mis i grot o mortasoch. Mortasoch. Wyltas imi glan asgra ysdi hil. Agus sílan tu gwyl richan roes let y wochel. Ach, ni'n mis i rei let bwll. O. Laura's bekert ni ta cruniwen ig Cruniw o sia. Pedyr. O dwi'n clwgoch? O, i roed ni'n seg am o'n yno ar a harint. Ach ni ffw fe clws o'n. O, ni ffw, mar bach tadyn ydyn fe wad ni'n smes as. Hael at hynny ti tiach da rei gyma. A, o'n ti iawn ti at ar o. A ta wedi hach. A diawn ysgan o dyn ni. A se dyna pyn wai i dirin? Wel, boed e diat ar o hwn. Boed e ta cwrs i gael gyma i mas yn y ffedir. Eidir pompon i siop o. B&B. Ni'n mynd i clws o'n. Ni... Harri dda hordig ar chymach am hyn. Ond chol yma gan y wacht gwyl ffaibedd. A bod ni'n rhaid gwyl... Beg o'n i'n brwf i loer. A, ti'n gyda wai. O, Feder, gweld i cogor. Ni'n chwyd mewn i gwydyn i siedach. Gweld i cogor, chwyd i twydi efo... Hech dy stech o bort yn i'n ochlyn. Ha? Cyn chwi, e? Hech dy stech o bort yn i'n ochlyn mwyn slanger, so Bob. Iawn o heigi, ni'n rhaid ach am yn y med i di, a fach, anw brahan sia. Ni'n rhaid chailir mach no. Ni'n y be. Wel, dietach mwyn ti lawt fwy eich chi. O, i roed alwn i chostin sia tadl lawt fwy roed. Dy mwyn i'n rhaid mwyn dyr i enc. A rhaid, gwmwyd solig o ti shake agos be cwpon ni'n caffe. Rhaid. Edi, fel ydys yn i'n hoti sia wath hat, am eisiau gael y gol cwpan caffi, ni'n ochet. Ar y gymwys 7 mm, dys lawr i'n y gar. Wel, mae'n siarad Lôn o ffordd. Feg, par gen i mae'n gyr y cael. Gyda wyt nes? Ta jab i'n amwyt ni gwych os oes gyda chyd i'n be. Gydam. O, siawn fe heis o'n wydi. Rai, gyda cymryd y go? O, i'n siarad gyda chyd. Oce, mas yn. O, bwch, da pryd. Dyma fol. Gramad. O, si hira. Nach tu tafniad o go hawan. Tá baine agus siúcra hís ar an mabhart. Wel, yw cogor o. I wedi yn sgel o Jason ag ar y diwedd. Fu mae e-mail wain e, cyffa? Wyt ti dyn nhw'n gymach o hyn, wyl? Yno cleitio gwni be? Ti'n rhaid, wyl? Dúirt am gan tá a rá lása. Soch ti ar dy hira. Siam o waco. Beidir go gapan tusa sin ach ní hinna gapan sisin. Gwbod un. A haig, sin pont 8 dúla de hel. Cwni'n ti'n tiol. Ys y ffedir, ha? Taw gwsi gnôl y plen, ie? Wel, fair play dy hyd sianna. Ta sam sy'n gyda'i sy'n efo na fatha cael. A plan ar doi fi'n sy'n. Wel, ceir clior fy si gyma'n tam sio. Agus beilen, fan gyfa gyda. Liam, o ffoc o'n gyda nhw'n sy'n ôl. O, yn berl o gael gyda. O, ti rhaid lawras. Ta cwm y sort bwr ar tynio? Wel, Liam, leis yn i'r ni ro ta an im ni ar yn ffyn wedi fi le roi colin trynona. O? Wel, ydy gyda mo ta'n clore cores yn eri chyn dod phobl ni dol am gorchod am gol yr eilish. Agus, cach ymach tu cres cwm phobl le? Ni tuch gyda cwn o hortio? Na, ni le sagam yn ish. Brenna, na bacla colin.
Ní lá nach gúil éidir effa nach se cruchlár láide hain. A bestú? Ó, gan daid. Agus camera frisin ní heb an gréin chláir in riamh bhscail neir sin sim locht éisteach a riamh hanna. Cid ar a híle? Ó an cartan sin agad. Hafin é lehéid rístan? Well, tá sé andeach a bheith dearh faoi hééis an méid a dút cólín. Ar an abach leis an a leiris. Ó, well mar sin déana mé mo díhil. Ó, agus gur a míle maithagaí as 8 bhór goid takeíochta tá mé 4 huichaí bhráíre. Lóta. Sábal an mac díle station. Ceart ar siúil an seo? Ó, táide, táide. Táide? Agus cimpá é seo ar pád, má sé? Buchad a tú. A bheith dúgad am dhéanam, me cruteal péidir stochaí roiid. Friggin amadán. Bheanna sé émois. Tá súlam san nach tasí póteil ar iste tá tú. Ní bhainna seo tú bhar. Tá bu bheith héin a ní chaine agus cadal bhaid tú gahain. Tá sé 9 lí dedim leat. Tá samsa gúil se 9 lí. Sinna fágad innig cinn tead tagad á dhéanam. Ní friggin amadán a bheith amach gur tamháach. Ó, me sé go mac díle stéoite. Tá sé donna go leor a bhfuil agus ú héna bheitstí dribláid gan bheith tar an créatúr bocht cinteile síos leat. Mise? Mise tar an tribláid? Ó, níú mar ceola a teasa. Ó héna agus learí na gar go porasta caiinteorí. A sé bh capan áhuilas a ganda na sweet frigalach a go héin. Na húil sam go maithe. Ú nílas an be ceir dhéanas mar geálat. Idir lára san is bheith chu drocháil amacham ar a radio sin. Agus máide sin chur suas. Cloch chuimreachán go nniuúdramáin sin.
Cháid sé nach chuil. Chunne do rúna le go maithe a go groí. A cechi beit me sin íana. Cad a hort ganúnteach sin. Bekur suas cloch chuimmerchan gon leadí sin. Ó, weisan an spiadúd brad a chun tuisce bhí hala. In farmer a bhí anna himmuis. Níl samháin. Je, fecamid. Fecamid. Je, oké. Slán. Ro tegus di hain? Ní ra. Tí. Cé bhí ar a fón? Mum, céile. Ó, go dtí mar tar daois? Miltnach, Angela. Miltnach. Sí géirt an bhála go fóil. Tá, gus ní féidir. Ní é heasa. Níl wahí ach duine cinnt a thuras trúide agus a thugus freigrachtas cósaí. Nó bhfuil sugam si mi dhéí ferí. Níl sé féalta. Cart sin am go breúir am agus an sin muhíim sé ceontach faoi. God! Hílá go dóach sí airde hain, seach sa bheith brethar chuoine eile a gcónaí. So ní bhfuair sé haon job go fóil. Thus is sé cuioine ar chur me ceist. So ghlacham nach mhór. Na bhí buire Denise. Tucha sí as. Híige gcónaí. Cumad, Angela. Tá faiban na níos measa chuideagain. Peter, I'm just going to shirty town when it's land back to the hotel. Oh, maar ze jouw woorden ballen, je staat toch goed als je Lady Aberdeen. En misschien heb ik gezegd dat Hello magazine gaat eens doen. Ireland zo nog kan ik niet. Er zijn milten niet uit de verder. Toe heen Ireland zo. Nach schaag had je geen winter de goede gak op zijn jou. Toen kijk ik toch kostje bij in de stad dat toch het blad is. Oh, hoor je moet het kalwalen. Oh, kan hij worden, maar toch. Tá chuigus cum le chu mar am héile na picturí se tar tam go le hóigeal. Tá sam. Ach bhfuil nó te chodé. Tá said ge chuomhna chun ra me caiint le túla hána. Bes cipúil siad gur architects drawings le nach sin. Hanú ní techa tá de hógeal. Trenis mar tógealach cró cearhide ná rud a beáhuairí tastal cear pleáid. Ní sam ceirn na dinúí se le gacha cholí mar sin héin. Nú cefáil lobaisteach se baillis. Na chuna dúirt me le ó hústéire go tasa. Ach ní céalbelis na ceistena seach tá se chás tá. Ach tá freigracht arb sinné téanahhaire, Ca sé smacht a chuneala rudaí, aber cuasaí foirig nethe agus tógeal agus mar sinnte ná rud a bit a ghos a bhaim ar a bobbal a gotína. Seanú díá réiteach a cholí. Ní bheith inteach chlách mé dhéanam scífara? Bhil go déonlaach tá mis an an chuir na haim má thugrím héine, mar bhfuil me sásta. Má nach go duna be na haise cholína chamorbe. Nach chuocha bhí anna meas go bhaintear a héin. Luocha bháideach beidir go minic go fear dearma díana ar chuid bhá an na luchru seáile. Mam sin nach níanam sé dearma ar sena deall builarm. Ferfáil bás ar sanna híide. Lá maine se cholín go fórach. What's that? Oh, ja, we weg. Gaan we je pepper. Kom eens, go naar Renos. Nou. Huh? Nou? Ja, toen laat je zo. Ga je het maar uit, joh. Dus kid weer Sarmina. Poetshout. Goed, om je letten niks door reis. No, Hamish, no. Brandon, niet met nog reacties spoel, alright? Weg. Kan je al tot je gedacht? Gewoon een merk ze hek niet aan. Brandon, just niet met nog reacties spoel, alright? No way. Weg. No. Misschien zal het wel als je mag zijn. Tom? Tá morgens límanse. Well a dhearta tam, tá cum na másart. Ó tá fáitir a bhsteir. Ach do chlog nach chaúú, ní mu gur bhéidir nach réit goach mu chu maiart. Ó nó tá sé tá tá. Heir tá se go mágan tosnúis mar sin. Bannig tíhar gótaí. Cá tó na fótaí. Ó ja, cíte tuairda me sin nóir. Bar mai a chanar. Nis seáire, má híntas a stechan sin an stól agus íon má hesantas ratí bheile. Mai. Nis díam má chuntas a láthar ar ghúlan do bháthirn sin. Mar seo be? Sin tá. Ítach, nis. Má bhrein se díireach is rá an camera seo, agus brenn bra nádú, Se dain sí le líam.
Hí me go rút me le taige deirtain. Ó se tá. Ger me náú tatúbe. Seo díri swasúin mai fér. Níos má tá sé bhré. Sin é. Sin go deas sanis. Gáí mór. Tá sé brán águr an sin. Tá. Chólín tá fáilte ród. Go mairí tú tá. Na chuil sémas níos le. Thóna héimeis, na rút me le tíocht steach. Héimeis. Fair play. Hasúna bhanis nach tócinn job se bháid. Má bín job ríbe go le dún amsanúbih said. Ar a tú trí le. Na chuirtá defir. Ní thug sé bhád. Na bhícham níor beart. Cúpla nómad le mar agus líam agus be mí lih. Dúirí bu le Hollywood. Canar beidir go dúra cólína be sémas samach dhéiste agus copantéine ó cinn sin sláidir a chóirtcop. Oh yeah, sure. Ein nó déile? No, sin tap. Dios go brach. Nis, grámaid. Ok, mar sin. Brenn eile chéile inis. Agus gáí beag. Díim, gáí? Go jazz. Jo me sé. Tá sé ráis, jo me héine. Sinead. Féad an teach deach? Ja, cin. Gam le scéil tá le déanfa gamsa. Mr. Maidir leis an méid a bhí árá agat an lehanana. Yeah, I know. Le tá brónar an Vince. Níor cóir am leabhart faoi. Mátá sé cear go leir lete, bhálam an rud ar fad a chur letíh, go fóil ar rénos. Tá nírid sin rudaí duine imní goit sa faoi láthair, níor chóir am a bheith tarrinte hiileart. Brenna, tá mé ag géirí páistí bham. Ach ní mé géirí ú caiilúnt Vince. Níl sam feidir. Tá san go man nach chuil taigó gur an sin le trost. Cecha bhéach muidir gáilisteach a misna sin anach leis. Ní cuasaí trosta é bhil. Tá taí go dúplóid. Tá fear a teag sa fáidna sé bhil mar bheith chuta fáile loch agus marach gohfuil níoch muid an teint. Ach cecha féidir leis bhecha siúráte sin faoi feidir. Chréib sa marach gohfuil me siúráte ú tú cepa go machan leis, ú tú cepa go rámad an me. Tá go leor leor éige de geiste feidir. Agus má hálín tá a cáile mu cholle hórt. Cechi dáloch táda, anún ar cháil fearar a pob gin cháil sé féine riomh cháil in. Bas be feidir go néirí me mo chríiste nach plein wahaí. Na bach le do chríomhid. Ní mu se spar go dú ríist. Cumréid. Dostein, pobbain. Mu téine agus taigó deráin. Tá sam. Sá an agam pob bevein. Ó feidir Chach muid cúrlí glídóráile, cúrlí cheart de lí. Cinte. Mes tó cet faoi chánar sin. Helóir mis le canar bhil na bícha midíart. The haig? Oh, hello, Margaret. Could you take to? Denise? Fan bo much of it ma cool she. Tá up here, Margaret. Sure in my charm, but she hula ma. Will I hand the guard? Taisagum. Níl tú ráhhaid. Ní mailim sinna chlunstin. Yeah. Well, dhéar mar is scar te thart na ric síiste. Dhéanaí kitse. Mór. So céir de dúirt sí? Rud a bíon ar ire. Sí géiríart scar te thraí. Great. Leanna dhéanaí de leanna. Bhí mé héana agus de dhéide a breide go le bort le taigh agus chuide go náte cheannacht. Ach ní táda ní tá fósan is sé. Ha? Go le bort le taigh? Séil am ní táda sacrí fósan is tá muidir cumrú go láidir. Would you cry cael tŵl? Hiwr i liam. O nach bli o'n pobla. A'n wolo dyn ag ydywyr da hwyl. Fes ach mam gael y bortil sy'n... Ys y dawl a hen yn gael y bortil a tai go tira. Dyn eich o sacrí fósan is o'r sydd a tam yn dyn y stadiar. A hiwr i liam o wach, gold Minecraft. Am nach eich ar y lai o tu sians mar sio. Sgol nhw'n sydd dawl?
Rud í mí ceart lí bhil. Breanam slímin i leanna tóg go réastór. Mar deir dhéide ní sa grúpacin tá bólas. Gus cámid cúla di líáil mar dear. Blas cum stogus cóirlíonse. Má háintú se bart se bastartin. Mar fáca mis sláán agus níag se bríomh ríiste rostúma. Fáú mit lí. As cum nó. Nach sa na rudí tá samsa fin. Mastertin. Ní chuoineach se ber fiú. Ces rudí a teannach bhfuil sa aine. Ben is cum faoi. As má háintú se bart lei sin, níag se bedíisme. Casú taigann sin ar mar bó. Well hílánach chuil ag tada faoin blean chatá. Dír me se ahanrod le teag nar a bheith scéilis.